Gukinyiria riu Kaunti 12 nicihitukitie mutaraara wa watho wigi ucenjia wa gatiba thutha wa Kaunti ya Samburu kuyongerera ithabu-ini riri, na muthenya wa rucio mbunge cia Kaunti 21 nicio igakorwo ikimurikwo kuona matua maria magatua. Kaunti 24 nicio irendekana kurugia bururi wa Kenya ikinya-ini riu ringi ria gutafanio kwa referendum, na gikorwo Kaunti 12 ni ikahitukia watho uyu muthenya wa rucio hatiri nganja thabari ya gutafanio kwa referendum igakorwo ihuritwo njeki na njira nene. Kaunti iria ikoragwo gicigo-ini kia Mount Kenya ni imwe cia iria ikamurikwo na njira nene, kuona ni kurari na mubango wa kaunti ici kuhitukia watho uyu muthenya umwe, na umuthi gwatinda mihang'o mingi mbere ya muthenya wa rucio. Na ti wega guthie rucio bunge thie ngarugame na njikie kura either ngiregana kana ngisupport itamoritie, tondu aya nio maheire wira ucio, na nikio ndikimetire ndamera tuthome tumenye niki gi thiinie niguo nao mamenye. Kaunti-ini ya Narok muingi watinda ukiamukira mathomo megie kiria kiri riboti-ini ya BBI na muthia wa uhoro, ihoya riao riumo rimwe tu kuri MCAs zao. Hatusemi ati tunangoja tuende tukadebate ndio tuje tupitishe. Tuliongea kitambo, tulikaa kama MCAs wote 47 kutoka vyama mbalimbali na tukakubaliana hii BBI ni mzuri sana. Whether there is a car grant or not, we are going certainly to pass it because this is a proper document that will benefit directly to common mwananchi. Atongoria mwena wa ikamba-ini nao matinda na giikaro kuria moririe MCAs magetekira gutia mugambo wa Wanjiku na njira ya kuhitukia mutaraara uyu wa watho. Tumesikizana na pia tumeongea kwa muda mrefu sana. Walikuja wamejikakamua kabisa na hasira nyingi sana, lakini tumeweza kuongea tukasema ya kwamba lazima tufuate kile wananchi wanataka. Wananchi wanataka maendeleo, wanataka fedha zije katika kaunti zetu, wanataka maisha bora, vijana wapate kazi, barabara zijengwe na tuweze kusonga mbele katika uongozi. We are listening to the voice of the people, and whether you like it or not, it's the voice of the people. Sisi tumesikiza mwananchi na viongozi waliochaguliwa na wananchi kutoka pale mashinani. Gavana wa Makueni Kivutha Kibona ni mwe waria makoretwo makiagira kiene riboti ya BBI, umuthi akioneka gucenjia murugamo wake kuria ugire bunge ya kaunti no ndegatigwo na thutha hari kuhitukia. I didn't myself want to force the people so that they can adopt my point of view. Kwa hivyo hakuna kiongozi ataenda hapo mbele aseme ni yeye amefanya watu wakubali jambo fulani. Na kuona watho uroneka kuhituka bunge-ini cia kaunti hatari uritu wothe, mutongoria wa ODM akoretwo akihinyiriria referendum no muhaka itafanio mweri-ini wa 6 mwaka uyu. Enda muno andu aitu mamenye na matige kuhenio na siasa, mamenye kiria gi thiinie na niguo ona magitua itua matue itua mena umenyo. Kaunti ya Baringo noyo tu ireketie kuguithia mutaraara uyu wa watho gatagati ka bunge 13 iria ireketie guikia kura.